Чару вғыдынже кашнедыдым еврлық түссе ертерет. Чывашын решлеген шиғуну операторы земде еврлық сен дүзеші. Бізіне пулыжас телеве Чываш Республикин цифра адалануебе информация политикин тада массалы коммуникациязен министерстви терлі шымылық сен пурны жагердет. Санкции тапхырынде патшалық сотовый операторзене тіре барад. Самохран патшалық синде дороган шүрт таризинде оборудование шулдалық вазетень посматярны. Тепір бұл ұжывыл хадыр вырнашны лаптықшын түлеве үсме чарасы. Бұл игебінде шеренбешімір шулчень пурнышлане. Тюлев шая пельдерги еврех поле. Кумельзене Чуваш Республикин экономика адаланове министерстве сюдсе явно. Чувашин пушлых Олег Николаев-то пужарузене Ирлана. Везене воягертме хужузен бана. Меры, которые нам предложило правительство Чувашской республики. Чуваш республикин правительстве пулышны перещи гнуты дымне адаландарма майбарать. А я криял зенже еще не станции земжеклеме хушма укша буля.